ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Сьогодні Святий Костел католицький відзначає велику урочистість у небовзяття Найсвятейшої Панни Марії, нашей Налибокской Володарки, яка взошла з душою і тілом на небо. Ми просимо її заступництва за нас, за нашу парафію, за наш край, за всю Стовпеччину, за Налибодщину. Уволодарила про стільки стагоддів тут над нами. Поэтому нехай заступается над нами в сьогоднішнє свято особливим чином, сьогодні саме велике свято Марійне. У небовзяття Найсвятейшої Панни Марії, це свято з другого стагоддя. Аж походить, і усі християни його особливим чином святкують, аж папа у 1950 году об'явив догмат, Піус XII об'явив догмат об безоганном зачатии об небовзятии Найсвятейшей Панны Марии, как показать, насколько ценное тело у человечих, у Божьих очах. Подчас этой святой мши мы молится Легіон Марії, дякую за дар віри, за всяляке добро, отримане з рук Створця, просить Панну Марію, щоб навчила всіх членів Легіона жити праведно. І завжди вибирати добро для душі, щоб наприкінці свого життя кожне легіонерство мог стати перед Богом з добрими учинками. Так само попросим Бога за Наталью Захарову 2 роки після смерті. Молюся так само за всіх наших охирадавців. Нехай Панна Небовзятая дасть їм благословення за тих, хто старається розповсюджувати хвалу Божию своєю вірою, учинками і тими учинами, які ми робимо тут у нас у Стовпецькій парафії, нашим старим костелом, як знак нашої віри, наших батьків, дідів, прадідів. Перепросим Бога за наші гріхи, щоб ми з чистим серцем могли зложити эту найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брата і сестри, нехай жалится над нами Бог Усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане,
Помолимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты взял небесную хвалу душу и душу беззаганной небесную хвалу тела и душу беззаганной Панны Марии, Мати Твоего Сына. Просим Тебе, да поможи нам завсёды имкнуться до неба, каб мы разом с Ёю могли отрымать уделу вечным счастье. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе, и владарить в едности Духа Святого, Бог, разуще веки вечные. Читання книги Апокаліпсиса святого апостола Яна. Адчынілася святыня Бога ў небе, і з'явіўся каўчэг яго запавету ў святыні ягонай. І вялікі знак з'явіўся ў небе. Жанчына, апранутая ў сонца і месяц пад ступнямі ног яе, а над яе галавою вянец 12 зорак. І яна была цяжарная і крычала ад болю і пакут парадзіхі. І з'явіўся другі знак у небе. Вось вялікі вогняны цмок з 7 галовамі і 10 рагамі, а над галавой яго 7 дыядэм. І хвост ягоны змятае траціну зорак нябесных і кідае іх на зямлю. І стаў цмок перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць. І нарадзіла яна дзіця мужчынскага полу, якое павінна было пасвіць усе народы жалезным жазлом. І дзіцё было забрана ад яе да Бога і да ягонага трону. А жанчына ўцякла ў пустыню, дзе ёй было падрыхтавана месца Богам. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: «Цяпер настала збаўленне і сіла і валадаранне Бога нашага і ўлада Хрыста ягонага». Гэта Слова Божае. Королева стала, праворуч тебе. Королева стала, праворуч тебе. Погляди, дочка, послухай и схили свое ухо. Забудь народ свой и дом твоего отца. Король прагне твоей пригожости, бо он твой пан, поклонися ему. Королева стала, праворуч тебе. Полная славы выходит дочка короля, оденье ей вышито золотом. У вышитым оденье ведуть яе до короля. За ёю дзяўчаты сяброўкі яе уваходять до яго. Королева стала, праворуч тебе. Ведуть их з радостью и в захоплении. Уваходять яны ў королевский палац. Замест отцов твоих будут твои сыны. Ты установишь их владарами по всей земли. Королева стала, праворуч тебе. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, Христос воскрес з мертвых, першинец сярод тых, якія заснули. Покольки праз человека пришла смерть, так праз человека и воскрешение мертвых.
Бо як у Адаме усе паміраюць, так і ў Христе усе будуць ажыўлены. Кожны ў свой час. Першы Христус, потым тыя, хто належыць Христу падчас прыйсця ягонага. Канец настане тады, калі Ён перадасць валадарства Богу і Айцу, калі знішчыць усялякае панаванне і усялякую ладу і сілу. Бо трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае. Як апошні вораг будзе знішчана смерць, бо ўсё пакладзена пад ногі ягоныя. Калі ж скажа, што ўсё падпарадкавана, то відавочна за выключэннем таго, хто падпарадкаваў яму ўсё. Гэта Слова Божае. З вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. Хвала Табе, Пане. Собравшися, Мария в тыя дни поспешила в горную краину, в город Юды, и вошла в дом Захарии и привитала Альжбету. Коли Альжбета почула привитание Марии, зворухнулась дитятка во лоне ее, и наполнилась Альжбета Духом Святым. И ускликнула мощным голосом и сказала: «Благословлена ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего. Откуль мне это, что мать моего Пана пришла до меня? Бо коли голос привитания Твоего загучил у ушах моих, возворохнулась от радости дитятка во улонье моим. И счастливая та, якая поверила, что сполнится сказанное и Паном. У тыя дни сказала Мария, величая душа моя Пана. И узрадовался дух мой Богу моим Збавцы. Бо узглянуў Бог на покору своей слуги, цяпер благословлять мне будуць усе поколения. Бо великое учинил мне всемогутное имя Его святое. И милосердность Его с поколения в поколение над теми, кто Его боится. Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливый сердцем. Скинул могутных с трону и взвысил покорных, добром голодных насытил, а богатых ни с чем отправил. Приняв своего слугу Израиля, памятаючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим Аврааму, его потомству навеки. И пробыла Мария у Альжбеты каля 3 месяцев и вернулась у дом свой. Это слово Пана. Сядьте, дорогие браты и сестры, что тычить сегодняшнего свята, как я уже зазначил, это одно из самых великих святов Марийных у християнстве. Як у християнстве самое великое свято для нас воскресение Пана нашего Иисуса Христа, так Марийное свято человека, який вельми тесно звязаний з історією збавлення, з особою Ісуса Христа, з тілом Ісуса Христа, Найсвятейшая Дева Мария. Для її свята, ось це свято у небовзяття, ми говорили раніше, дормінаціони, це значить заснення. Якби Матка Божа заснула і опинулася у небесної хвали, ми говоримо, у небо взята була душою і тілом. Вера Марии розпочинається, крепкая вера Марии розпочинається від свята звестування, коли був ангел Габриэль, прийшов і обвістив на Святейшей Девы Марии, що на маті стане Божого Сина. Ось від цієї хвилини розпочинається вера Марии. Насколько она поверила, и хвилиной сегодняшнего дня эта вера исполняется. Вера исполняется у любови Божией. Бо вера застається на землі, ведаем, надія так само, а любов Божия отрывая вечно.
І вось гэты шлях Найсвяцейшай Багародзіцы, шлях веры праз усё сваё жыццё, як прыклад для нас, дарагія браты і сёстры. На кім гэты шлях быў сканцэнтраваны? Ось тут мы павінны сам, кожны з вас задумацца. На кім шлях Марыі, веры Марыі быў сканцэнтраваны? Быў сканцэнтраваны на Езусе Хрысце. Вы скажаце, а гэта ж яе сын. Мы тоже канцэнтруем нашу увагу на наших дзецях і ідзем за імі і ідзем. Але мы павінны зразумець одну простую рэч. Матка Найсвяцейшая не выпадкова была выбрана. Было ёй сказано ясна і коротка: «Ты стань, з цябе народзіцца Езус Христус, Сын Божий». То есть гэта асаблівасць у гісторыі збаўлення, увогуле асаблівасць у жыцці чалавека. Мы добра ведаем, хто такі Езус Христус. Поэтому для нас гэта павінна быць трошачкі, можа і было лягчэй, можа не прасцей, але по-рознаму, знаете, по-рознаму сітуацыя складвалася. Паглядзіце, ад хвіліны звяставання трэба было парушаць чалавечыя законы, установленыя чалавекам законы, якія пагражалі забіць яе. Хвіліна нараджэння таксама пагражалі чалавечыя законы, пыха чалавека, пыха Ірада пагражала забіць Езуса Хрыста. Далей, сколькі небяспекі было на працягу жыцця. І можна было бы сказаць, ну раз ён сын Божы, то чаго тады Бог не бегае за імі, як айцец, так? Ну, логически так трошечки. Хай там клопотится, каб нигде там не было, хай анёлаў пашлі. Што я буду хадзіць за ним? Але прыйшлося ёй, як хоць маючы вось веру Сына Божага, прыйшлося і прыходзілася, і хадзіла, і даглядала, і вучыла, і павучала, і гаварыла. І, можа, і трохо там дзесьці там такія, як кажуць, можа, там штосьці не так, ці яшчэ па-рознаму было ў жыцці. Паглядзім, 12-гадовы Езус застаўся, думаеце, так, это там все, ай-яй-яй, застаўся ты, ай-яй-яй, а що ж ты не вярнуўся? Не, там было по-рознаму, уже розныя, мякчэйшыя, крапчэйшыя словы, напэўна, не было брыдкіх слов, але, і далей была вера, далей прыйшлі, а ён прыдурак, ідзі, забярыце яго, ён розум страціў, ідзіце, забярыце яго адсюль, што ён там ходзіць, людзей навучае, невядома ніякіх справаў. Ішла забіраць, Езус адказаў на гэтае пытанне. І так было да крыжа. А чаму ж так? Ён жа ўсё рабіў правільна, ён ні аднаму чалавеку не зрабіў зла. Чаму крыж зараз, чаму ўсё гэта? Глядзіце, як вера Марыі узмацнялася. Можна было б сказаць, што яна была сканцэнтравана, ну так, можам сказаць, вельмі моцна на Богу, моцна на сваім сыне. То есть, як дае нам прыклад, на каго мы першую чаргу павінны бачыць. А на каго мы глядзім, дарагія браты і сёстры? Калі мы звернутыя да Хрыста, можам сказаць так, і даем Хрысту завалодаць намі, мы ідзем, мы не звернутыя на сябе, не, як кажуць, не закамплексаваныя ў сябе, якія мы, ці хорошыя, ці прыгожыя, ці тоўстыя, ці худыя, ці гэта, ці якое. Мы звернутыя на Хрыста, ідзем па дарозе веры. З намі ўсё нармальна. Калі мы зацикліваемся на сваім мужу, на сваім жонцы, зацикліваемся, хаця каб яму дагадзіць. Бо Христос тоже гаварыў пра гэта. Вось, ну, так, будзеце зациклівацца, але ж, ну, не настолькі, гэта не богі. Калі мы робім багоў з свайго цела, робім багоў сваіх блізкіх, родных, з дзяцей робім багом, тады бяда нашай веры, бяда. Усе Божыя прыказанні, усе прыказанні касцёльныя, уся навука евангелічна адцягвае нас ад цела, каб душа наша жыла і цела наша жыло. А мы стараемся ўсімі сіламі часамі прыляпіцца да гэтага цела і глянуць на Бога. Прыляпіцца і ісці моцна глядзець на гэтае цела. І клапаціцца так, што для гэтага цела, для цела бліжняга наша гатовы пажертваваць Богам нават. Адрачыся ад яго, бо так, не ўсе так, ну, але ёсць такое, дарагія браты і сёстры, ёсць такое. Мы паглядзім у нашым, я на тых дзецях зациклілася, я на іх глядзела, я за імі хадзіла, а трэба было пакарміць, а трэба было папаіць, а не было калі нават пацеры навучыць, а не было калі ў касцёл завесці, а не было калі
катэхезу навучэння не было, калі гэта не было, а я ж усё старалася, каб яны былі накормленыя, адзетыя, напоеныя, каб не хужэй ад усіх выглядалі і так далее. І ў суме пшык. У суме пшык. І разумеем, гэты пшык уже, калі ўжо вялікія і паглядзелі, што памыліліся, і вось так. І застаецца цяпер толькі маліцца і прасіць Бога, тады наракаем на Бога, што ён так, мы рабілі сваё, ён не хацеў рабіць так, як мы хацелі. І так вось ёсць, паважаныя, і так вось ёсць у нашым жыцці, і што зробіш? Цяпер маліцца трэба, канешне, і зноў спадзявацца на Бога, бо жыццё закончваецца тады, калі закончыцца, і у кожнага нас закончыцца. Але калі мы сканцэнтраваныя на Бога, ідзём праз жыццё, мы не глядзім, што оно закончыцца, мы ведаем, што оно прадаўжаецца. Так як Матка Божа ведала, што оно прадаўжаецца, гэта жыццё, і мы ведаем, што оно прадаўжаецца. І тады мы спакайней ідзём праз гэтае жыццё. А там у сына гэта не получыцца, хай вучыцца, каб получылася. А трэба ж, я хвалююся за яго, хвалююся, ўжо як яму 60 год, што за яго хвалявацца. Ужо яго і не получыцца. Чи 40 год, чи 30 нават год. Уже ж усё, що хвалявацца. Хай думае, як там, чи у дачкі, хай думае, що ж хваляваліся до 18 год, пакуль прафесію не далі, а далей хай думае. Усё, як кажуць, рукі, ногі есть, голова есть, мозги есть, вперед на міны, кажуць, работай. Зарабляй, ці сын, ці дачка, ці як, що не там. Тут пытанне такое, люди, сканцэнтруемся на Езусе Христе, а жыццё будзе лягчэйшае намнога, прасцейшае. Сапраўды, будзе намнога прасцейшае. Ва ўсім, бачце, нават у тых дзецях, нават у тых гэтых, бачце, заўсёды за імі Христа. Не яны, але за імі Христос, за імі Бог. Далей, відаць, праз іх праглядваецца Бог. Тады бачны сэнс усяго выхавання. Не вось цела іхняе, клапота пра цела, а клапота пра нешта найвышэйшае. Чаму, паважаныя, любоў, вось учора мы чыталі Евангелие, было святого Максіміліяна Кольба, любоў да бліжняга. І святы Ян Апостол гаворыць, што кожны чалавек, хто ненавідзіць брата свайго, ёсць чалавека-забойца. А чалавека-забойца не войдзе ў валадарства нябеснае. Што значыць чалавека-забойца? Мы павінны сабе зразумець, што чалавека-забойца гэта не той, што забівае толькі цела, а чалавека-забойца ў першую чаргу забівае душу. Калі мы не клапоцімся пра душу нашых дзяцей, нашых бліжніх, мы чалавека-забойцы, мы іх забіваем жывымі, мы забіваем вялікія іх, бо мы клапоцімся не пра тое. Бо невядома, куды іх душа пайдзе пасля смерці, калі не клапоцімся пра іх духоўнае выхаванне. Пекла гэта не чалавека-забойства, забойства. І яшчэ страшнейшае это вечнае чалавека-забойства. І калі для нас бывае вельмі спакойна, што чалавек не верыць у Бога, што дзеці выхаваны без гэтага, ці не забіваем жыўём сваіх дзяцей, вядзём іх на аркане да д'ябла, да пекла, вядзём. Но мы клапоцімся праз усё сваё жыццё, каб хаця яны былі адзетыя, абутыя, каб яны каб усё было, як кажуць, у іх ідэальна пачці што. Сябе наложым на алтар, а ўсё хочам, каб хаця ў іх было ідэальна. Чи гэта не чалавека-забойства? Жыўём чалавека-забойства. Нічога, памучыцца троху. Бывае, спацее троху, падумаем, як мы жылі. Не ўсё ж нам было сладка і хораша, і прыгожа. Было цярпенне, і гэта нас закаліла, і гэта нас загартавала, і гэта нас вядзе праз жыццёвую дарогу. Усё падумаем пра сябе. Не ўсё павінна быць. Паклапоцімся пра Хрыста ў нашым жыцці, і тады, як кажуць, усё стане на сваё месца. Вера Марыі, школа Божая для кожнага чалавека. Поэтому закликаю вас сегодня, каб мы приняли Марию. Поглядите, калі молимся, я уже вам говорю, калі молишься, глядишь на образ Матки Божией, одразу заклопочены, каб отдать хвалу Богу праз Найсвятейшую Панну Марию. Калі молишься, глядишь на образ Иисуса Христа, заклопочены, каб отдать хвалу Богу у Иисусе Христе, дорогие браты и сестры. Мы уже с молитвой начинаем это, калі мы молимся, а мы говорим, мы молимся, мы просим, значит, кепска молимся, Христос говорит, не умеете просить, отвлекаетесь, не ведаете, чего просите часами. А треба сконцентрироваться. Як сконцентрироваться? На образе Марии, на образе Иисуса. Не на образе там
сядзіць і моліцца і думае, а што там зараз сын робіць ці дачка, куды ён пашоў, а ці ў туалет схадзіў, а ці выйшаў з туалета, а ці туды пашоў, а ці туды не пашоў, а ці туды пашоў. Гэта... А ці п'яны прыйшоў, ці трэзвы зайшоў, а што там жонка яму скажа, а што там гэты скажа. Ну, скажа, то скажа, ну хай разбіраецца, потом як скажа. Дорогие браты и сестры, трошечки сконцентруем свою увагу. Ай, захворел, ай, бедный же-то помру, ну все помрем, ну что рано или поздно. Сконцентруйся на Христа, и хвороба будет не в тягость, а хвороба будет в благословление тады. Хоть тяжко это, але ж треба это зробить. Сконцентрироваться на Христе. Ай, вот, обнаружили это, они уже зараз будем помирать усе. Да. В первые дни, конечно, шок человек, каждый переживает шок. Я верую, некая хвороба, тяжкая, шок. Каждый из нас переживает, думает, ну, что зараз ноги двину, что ж тут без меня будет робить? Ничего, прекрасно, будем жить дальше. Все будет хорошо, семья будет жить, как-то будет жить. Проживи как-то, и Пан Бог, ты сконцентруешься на Христе, и Пан Бог не покинет. А як на себе, тогда и пьянство начинается. Ой, я захворел, треба пить горелку, хоча напиться, каб забыться. Треба ще гэта, треба ще гэта, и тогда и у пекла залезе. А Бог даст шанс збавиться праз терпение. А человек не бачить Бога, а бачить только грех. И беда. И начинаются и семьи, життя нема, и семьи. Завал полный, бо все ж там глядзіць на бядуючага чи на бядуючую, что она вся такая несчастная, бедная, ці что захворела. Ну, захворела. Молися, проси Пана Бога, сконцентруйся на Христа. А Христос может дать и здоровье. Хворее хтось сярод вас, покличьте святаров, нехай помажуть, молитва полная вера, вертає до здоровья. Ласки Божьи завсёды есть. Ну, вроде бы просто ксёндз говорить, да, але, конечно, складано. Это, ну, неяк тяжко нам, людским, сёння людским жыццём, тым, якім мы пражылі, у якім мы жылі, неяк вярнуцца да справы Божай. А гэта дапамагае ў гэтым толькі вера. Паверыць. Паверыць. І то моцна паверыць. Калі не паверым. Гэта вось, што мы жывём, гэта ўсё будзе такое летнее, паверхоўнае, а Христос калісьці выплюне просто так, в апокалипсисе сказано, выплюне нас летних. Поэтому, ну, стараемся, я стараюсь, все стараемся, с каждым годом лепее старается человек, да, вот чувствую уже так это, что надо стараться больше, но але стараемся дойти до Бога, дойти до веры и при оказии направить то, что нечто помыли, зробили не так у житті нашим. Нехай Боженька усім нам в этом благословляє. Амен. Визнаємо нашу віру, віру в одиного Бога.
У день, коли в костел радуется хвалебне Божьяться на святейшей Панны Марии, за ее заступництво скируем наши просьбы до Бога, Отца Всемогутного. Молимся за ўсіх дзяцей касцёла, каб іх ажыўляла надзея на сустрэчу з Богородицей у Христовым валадарстве. Цябе просім. Молимся за святого Отца, каб Марыя, Маці Касцёла, выпрасіла для яго шчодрыя небесныя дары. Цябе просім. Молимся за пакліканых да Божай службы, каб яны, усведамляючы веліч свайго паклікання, прыносілі плён угодны гэтага вялікага дару. Цябе просім. Молимся за дзяцей, моладзь, дарослых і састарэлых, каб яны памяталі пра сваё пакліканне да вечнага шчасця ў небе. Цябе просім. Просім Бога, каб Ён благословіў плён зямлі і працу людскіх рук на карысць усяго чалавецтва. Цябе просім. Молимся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб мы даверыліся заступніцтву нашай небеснай Маці. Цябе просім. Легіон Марії дякує за дар віри, за всіляке добро, атрыманае з рук Створцы, просіць Панну Марію, каб навучыла ўсіх членаў легіёна жыць праведна і заўсёды выбіраць добро для душы, каб напрыканцы свайго жыцця кожны легіянер мог стаць перад Богом з добрымі ўчынкамі. Цябе просім. Просім за памерлую Наталію Захарову, каб Христос Пан, адмыўшы ў сваёй крыві, увёў небеснай радасці. Цябе просім. Молю Бога і дякую Матцы Божай за ўсе ласкі, якія спасыла на нашу парафію, за тое, што мы можам рабіць за нашых ахвярадаўцаў, за тое, што можам несці хвалу Богу. Дзякую Богу за ўсіх людзей, якія стараюцца, каб вось гісторыя так убачыць тую гісторыю нашых продкаў праз стары касцёл, праз тыя невялікія урыўкі, якія мы можам адбудаваць гэтага касцёла, часткі гэтага касцёла, якія мы можам адбудаваць, каб такім чынам хвала Божая зазяла глыбей і лепей тут на нашай стаўпецкай зямлі праз заступніцтва святого Фабіяна. Цябе просім. Усемагутны, вечны Божа, Ты ўзяў найсвяцейшую Панну Марыю з целам і душой да неба. Прымі нашыя малітвы праз яе заступніцтва, дары нас сваёй ласкаю. Праз Христа Пана нашага. Амен. Сідайце, калі ласка. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Милосердний Боже, прийми ахвяру, примирення і хвали, яку ми Тобі складаємо во урочистостю небовзяття Панни Марії. Нехай гэтая ахвяра чысціць нашее сэрцы і пераменіць усё нашае жыццё, каб мы нястомна складалі Табе падзяку праз Христа Пана нашага. Паган з вагамі.
серці. Подякуєм Пану Богу нашому. За правди годна гэта і справедліва, слушна і заблаговінна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Ойче, всемогутний, вечний Божа, праз Христа Пана нашого. У гэты дзень Ты ўзяў на неба Маці Твайго Сына, а яна стала пачаткам і вобразам Касцёла ў хвале, а для Божага люду крыніцаю суцяшэння і надзеі на яго зямным шляху. Бо по Твоей волі была захаваная нятленная Панна, ад якой цудоўным чынам прыняў цела і нарадзіўся Твой Сын, даўца усялякага жыцця. Таму разам з хорам і анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю, склікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашего Ісуса Христа, дзейсною эмоцыю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш, асвячаеш, няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна просім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашего Пана Jesуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение, чакаем Твоего истину. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы ад другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго Касцёла і прымі яго як ахвяру, якую Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юсуфам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі, Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным ойцом нашим Фабияном,
і усімі святими про заступніцтва, яких ми спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста, Пана нашага, праз якога добры свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди, Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваей, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усяляка неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Проси мне, зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, и живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
милосердный Боже, мы с радостью приняли наисвятейший сакрамент, який дає збавлення, просим Тебе, как про заступництво Наисвятейшей Панны Марии в небо взято, и мы могли досягнуть хвалы воскрешения. Раз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михаиле, на одну хвилинку сядьте. Коли ласка, у нас есть новый часопис «Аве Мария». Вось, коли ласка, можно набывать, набывайте. Я вас вельми щиро прошу. Это для нас познание нашей веры, поглубление нашей веры. Ну и так цікавого можно познать житті з костела у Беларуси. Это вельми важно. Вот тут есть даже «Любов мацнейшая за смерть» про сестер Назаританок, які служать при нашей парафии, які загинули падчас войны, яких немцы расстраляли у лесе за тое, што яны ахвяравалі сваё жыццё, каб загінуць. Яны цэлы кляштар расстраляли, 12 монашак. Вось які бандитизм быў сплошны. Вось мученіцтва, як нябесная ўзнагарода, есть тоже таксама ахвяра і пакута. Сэрца Бога аб'яўлена Езусам Христом. Цікавае гэта ўсё. То што таксама, видите, консекрация костела у Березино есть. Вот тут такое, треба учиться читать, как у нас будет консекрация у Столбцах. Так это. О, ключ уже заказали, тут бискуп бьет ключом у двери, отчиняйся. Говорю, надо ключ нам хороший. Вот, старинный такие. Какие-то. Для ружев, ну скажете, напишите где-нибудь ружем это. Так, этот самый. Дякую вам за ваши эти выкопки, что приходите, молодцы, дежурить. Мы там заборчик есть трохи, есть сегодня свято не працевали, завтра с 8 часов раницы будем працевать, кто может подойти, особливо будет экскаватор, как мы трошечки зрана, бо там просили нас кинотеатры, были там некое мероприемство, как мы зрана лепей по это, песок будет лететь у блюда там, это ники, так это самое, пыль. Вот, поэтому может так трошечки зрана там допомогти там экскаватору, бо он часок попрацує, поэтому буду я вельми вдячний. Ну, были сегодня, приезжают где-то, доследуют, следят, ну, пока такого доброй думки про стан фундаментов, про это будут доследовать. И про цеглу, говорить, цегла добрая, и та, яка треба, на ще годов 1000 постоїть, які я так это хорошо положить, кабы дождь не попадал. Вот, и поэтому будем копать цеглу. Чем больше выкопаем, тем меньше куплять придется, да, это самое. Вот, поэтому так, буду вдячный, коли приходите. Ну, постараемся, покуль теплая такая добрая погода, каб его, есть такое слово, законсервировать, да? Каб оно не разваливалось. А там уже хай доследчики доследуют до Нового года, прошу bardzo. Дадим им каши в руки, хай сеют, что хочут. А мы свое зробим, уратуем, а далее будем працевать над этим. Моя мета всего этого забезпечить и надалей, как было, не знищилось далее. Поэтому дякую, что приходите, дякую, будем стараться это все далее. 31, помните, 17-го у нас у Отцеди есть Святого Роха на 3 часа, 31-го у нас консекрация костела, о 12-й године. Я уже домовився з біскупом, сьогодні був у райисполкомі, розмовляли на певні теми організаційні. Якби все узгоднили те певні мероприємства. И там еще пару дней программу уже вышлем программу и будет уже месяца программа, кажуть, этого всего, поэтому дякую всем, нехай Бог благословляє. Это вельми радує мені, кажуть, стовпці, у мене до танця і до ружанця,
Як трэба каго пабіць, паб'ём, як трэба памаліцца, за каго пабілі, памолімся. Поэтому все добра, знаете, так трохи, може, жартую, утрирую, але так, життя є життя часами. Треба пройти праз гэтае життя, і кажуть, трохи і змагаючися, але і з молитвою, перш за все. Прийміть, зараз я поблагословлю вам те ваші принесене все, і Божие благословлення прийміть. Ми з удячністю принесли у Дом Божий плоди нашої праці у полі, на узнагороді і в саді, кветки і зелки. Как про заступництво на Святейшей Богородице проставить их Богу. Пане наш Боже, Ты всем створениям даешь ежу и загадываешь расти плодам. Кветкам, траве и збожжу, каб яны служили спожитком и леком для живел, для людей и живел. У Тебе, Пане, крыница життя. Дякуючи Тебе все зеленее, цветей приносить плен в отповедный час. Просим Тебе, благослови принесенные Тебе плоды этого года, збожжа, садовину, городнину, зелки, кветки, каб яны служили здоровью людей и живелы. А дары своей лаской усіх, хто їх сеяв і садив, вирощував і збирав, а так само тих, хто буде їх споживати. Навучи з удячністю ділитися отриманими від Тебе дарами, а коли будемо відходити з цього світу, нехай нас, які будемо нести багаті плоди своїх добрих учинків, приведи до Тебе Найсвятейшая Панна Мария, самый досконалый плод земли, каб мы стали удельниками Твоей вечной хвалы, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобой, благословенная Ты между женщинами и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. З вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите у супокої Христа. Зараз приспевайте песню Ружанцова «Пана неба у землю», а потом до Фабиана.